Nili Mondal Congress Committee at Ben Perangke Megepa. Pini Anerlu, Porpai Krisia Pormalom, Nili Mondal Congress Committee at Metangasa Hemalong, Perangke Megepapon. None of Hong Karbianglong Autonomous Council Kilit Ahud, Nili Balong Penke, Sar Ilyas Pangcho Pansi, Congress, Aracharia Song, Atikada Banke, Pipon Vegnang Jipusi, Alang to Pen Kehang Padu. Karbianglong Autonomous Council MEC Kilit Apor, Nangti Bogbomlo, Napuson Apor Ahud. Kumata Pansi Kilit Along Kiparjab Dunjima Kuta Pinang An Aracharia Songatum Kachingki Kachitan Sitame Padupono Lasinona Pongbang Ki Nilibalong Pen Mithang Dak Nilibalong Kiduweg Mate Congress Racharia Songolong Dodi Sangsi Pen Saiki Klem Kachidugweg Ebangpu Akehai Sar Ilyas Pangcho Pansi Tiket Pipon Vegnang Jipusi Nilibondol Congress Committee Atum Pen Kihang Padupono Nani Penjongsi Candidate nang toyrong pulo tangte dak Nili Mondal Congress Committee atum hoi pen ke kam ki claim chirabdun thek thidet pu puta pherang ke atum karju hut nang thakdun lasino na phong MEC kilit ke Sir Ilyas Pangcho Pansi dak Nili balong pen ke ticket ki pipon vegji Pansi Bukajan LA amepu sarutoni ti lapen karbe anglong District Congress Committee amepu Sir Sumronghang apan chuni ripon padu Chukelapen Philip Tiso Lutikimi News Karbianglong. Nili Mondal Congress Committee kan nang tun Perangke Mege Papona Puthak nang thek kon than ponjima. To aprangsi ge nili nalitum kadogo media phanta nilitum Congress Mondal Committee hinben kadogo phanta choro parpiglo pinila bangso press meet ke hang nangko kathe mang ke nilitum non nangkeleji bang pukili galong nilitum nili barat aning gehang aja titin stami aning gehang nilitum along rengma tum dado asami tum dado adibasi tum makhai tum dado lasi nilitum kaddo kabe non tu nilitum ning gehang mangke nili along mangke nilitum nili ba candidate vek sinangji pulo lasi nilitum nili ba candidate pati nilitum ning gicing sampon a candidate ke lahenlo langli Ilya Pangcho alangli phansi nilitum mangke tiket pinang po bus nilitum thengsong dum handa chunung rilo lapen ke nilitum dak nilip mondola presiden ake hai junaterang lapen ke Bukajan LA in charge ake hai rotoning ti lapen ke district along presiden ake hai Sumronghang mansami nilitum dak nili barat ka chunung rilo henlo nilitum non native abang ke nilitum labang so bang pukili galong MEC bang pukili galong nilitum ning ke hang mande nilitum rat pen ke kroda candidate alangli Ilya Pangcho phansi pinang po bus nilitum ahin pen nilitum chuning di parpig lo to tangte jongsi dak nili palong kedowek abang humate akeh geding tu jongsi candidate te kon pedet kilo kan si nang toyrong pulo tangte nang tum kapek asai kami keting poni joma nang nili Mondal Congress Committee ahin mate dak nili palong Congress nang nili tunduan lola bang sinil tum la si pulo jongsi akaprek pen jongsi high command pen nang chetoy tiket nang pipen nang toy nili barada long pulo te nilitum nili barada tum ke panilitum mondola tum mansta nilitum Congress akam mang cerapun thek thedet to tangte nalitum kisumpon bangke Ilyas Ilyas Pangcho pasung tum bangke story paning hanglo ado ka belo laga alang likhan nalitum kopi ani ke the kido ben mate nang labang to kaching wai das nang tum alang likhan ke story tum lolo bang nang alangli phanpi posi pinang ko gi pu bangela hello alangli penangan aja kiding ben stame nilitum dak nili balong Congress ke adhutin la kerem dun pustame alangli Pangcho sango Ilya Pangcho alangli nilitum dak mondololong penceng lok kaddo ka bhan stame nilitum dak nilitum hasinangelang alangli ajoine ben nilitum pinianta Congress dolang nili balong itang rak lang puke alangli joine pen ajok আমাৰ সভাত উপস্থিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল সবৰ লৈ প্ৰথমে মই মূল তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ খাদম মই বেলেগ কথা ক'ব নাযাওঁ ওপৰতা ব্যক্তিয়ে ক'লেই ওপৰতা ব্যক্তিয়ে কোৱা ধৰণে মোৰ একে ভাষ্য আজি আমাৰ নীলিপত বহুত সমস্যা বহুত এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট চান্স যদি আমাৰ কংগ্ৰেছ জিকিবলৈ আমাৰ নীলিপৰ এজন নিজৰ এৰিয়াৰ মানুহে টিকেট পালে আমি চবে সকলোৱে আনন্দিত হ'ম সেই টিকেট দিবলৈ আমাৰ উপৰক্তা যিজন আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া সেইজনক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এয়াৰ লোকেল নিয়মত লোকেলিটি হিচাপে আমাৰ ইলিয়াছ পাংচদেৱে বহুত কাম কৰিছে বহুত কাম কৰি সহায় কৰিছে কংগ্ৰেছত আজিলৈকে কোনো তেওঁৰ
বেগ কৰ্ম নাই গতিকে ইলিয়াছ ফাংচদেৱক যদি টিকেট দিয়ে আমি বহুত সুখী হ'ম তাকে কৈ মোৰ মন্তব্য ইমানতে সামৰিলোঁ কাৰ্ডম